umviriza warukura nyemera kumeye na naba ubu rero uriko uramutera amanyamariro Sami ndekura abana urumva reka kuncafuza urumva uko namuroga Aisha reka kushira akaza kigwaza araza nyambambira kumbe wenje ko namutera we uriko uramutera amanyamariro rabana ndakwatari uriko uramuhinduka mbako deno murogasha ko namutama banderas tena nanza rege turiya bakunze INYISHU media bego murabona turiya ibiki nawe uri kuvuga iki je ndiko ndababara birire sho none we ko wanzanye nganye nguje kumushwanira mutama aho ushaka kuvuga iki acha bakure sho itoken binyuma ni binyuma ni biki sasa mzee lakini nawe mukamera mzee ni mukamera rega ako kamera Samio umuka bakabimwereka ona mzee nasinzia nasema hivi na Sami ndabira ko na Sami muzarisho noni biki muzarisho fe ari shofe njoo kusema nini nawe sasa angalia njoo kusema nini uba nandi rani ndaguta ku telefone angalia sasa ushaanza kubana unasikia hayo ndakura abana noni biki ndakura rero ushakira kubiki ona mzee lakini acha hivyo mzee ona mzee uremera ko tuyago ona bakwachiriye ni mumbone ona mwachiriye mzee mwachiriye tekereza ndakura rero tekereza murakubwa budaimoni bwa ndakura sakara makafara kamarhiro shikira bor kana masira shina marai kana mora shikafara markamir shikafara markamir shikafara markamir shikafara markamir shikafara markamir Tali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri okay je meze neza cyane jewe ntare Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera ni wawundi nyene musanzwe mumenyereye Benisha so nko mumbona ngaha anye abantu benshi bashobora kwibaza mbega waje gukora iki kuri kumwe n'umwana ngaha anye wi John Tagase yambaye neza meze bien sana sister uko bien umudada rero namuzanye ngaha anye naje kumuhuza na Mutama Banderas kuko yaramugwaye yaramukeneye namutelefone kugira ngo aze guhura na Mutama Banderas nabaye ingwara rero yarakugwaye kukubona arige namasa gwara umuntu kugira mubone yaguma yumva ibicuro so rero namutelefone kugira ngo ndaguhuze nawe sister haje nagutelefona waruri muhira canke waruri mu bisanzwe je nari nagiye kuraba SAMMY ishuri wanje aho nyene amagara ya SAMMY gushikiza isaha merewe gute vraiment turashima Imana n'ukuri wandaba wareka turashima Imana kwa abandanya ameze neza umvise so kurundi ruhande nago anye ndi kumwe na Mutama Banderas Mutama wa makoti mwanya wose mzee leo umepiga koti costume ni kubuko oya mu bisanzwe nk'abantu iyo bageze mu myaka nkiyi ikoti je sindaryambura nk'ubu niyo muboye je nejo naheje ejo ukambona je nambaye ikoti egari sindaryambara kubusa sawa je sinshobora kujyambara kubusa nk'ubu nari mu kazi ke wanje rero maze kuva mu kuja mu kazi naenda kavuyemo mu mwanya rero icyo mbona uze kundondera je mundondera namba mundondera iki none je nakoze iki reka je nababaza je nakoze iki urazi byo oya urazi reka kwivugisha urazi byo wakoze nani uzi Beni mini faka nini Beni umviriza muzee nema kamera ngoje kamera muziache sawa umutamani wivurugugo oya cameraman bandanya nareke kwivugisha ngo je nakoze kurazi byo wakoze so rero nkuko mubona rero muzee bitugani umutama ibintu bya mbere bimuranga kumuraba none ko yavuga ngo yarangwaye ntagenda wenda abingwara yaragwa akugwemo attention umponyoreye umuti ibiroti byanyu ibirozenya so rero je namuzanye ngaha kugira ngo babashe guhura na Mutama Banderas atubariye mu myaka yiwe aguma yambaye ikoti muze bitugani mbona urazunguruka sana ora umuze yashaze muze none uvuze ko ikoti uyamana ikoti iwawe yo barimwo erimwe ubuganga bw'iwawe yaje kuntwengera Ozi baguma bambara batambura kiziriko wewe kwanza ni kiziriko kana mge muri gato aho nini kako aba yakwambiye je ndi umusheri wa SAMMY ndi umugore wa SAMMY ujya wagize impumyi
So Okay, wait. mwumvise. Ngoja. Nisogere kidogo. Undoke nka Sammy. Ongere impumyi naje. Ongere impumyi. No ongere iki. Kugira rero nyegera. Sivyo? Kuko je nshatse wewe ukwizana. Shatse wewe ukwizana. Bikore. Shatse wewe ukwizana. Bikore. Biri muri gahunda yiwanje. Umva ndakubwire. Wait. Sasa mzee acha binaanza vya kugusana. Ngira uburozi naje. Reka kunchafuza ukuranchafu none reka kunchafuza abana ntarereka sha ushaona baby ngoja yavuze yuko yarangwaye naje ngiye ndabingwara yamutuma andwara jinja kwa docteur kameme uyu ni docteur weye kwa docteur wewe unaugua nimbo ni docteur kure Aisha no sumureze mugeza ndakura nibike acha janda abiri nyuma mama mumwambie acha kunitiabu chafuraza mara je mfise nk'umuntu yobona uri kuramfata kuranga sasa tumukibudeho zana mara tumuvure venire viriza gendura umva gendura be Aisha hari nimukorana umva namuhaye imisiyi 3 gendura be biriko biramubako we rero wewe ni double ariko ubwa mbere warabihakana ngo we ngo ntabara wokora kuri Aisha ariko wamuhaye iminsi 3 je yaba ari je ndiko ndabikora yaba ari murabe neza ko atari uyu nyene yamuhindutse ikidemu urengere gisa ariko numugore w'umuntu atanze numugore w'umuntu aba umugore w'umuntu ataba umugore w'umuntu impumyi Sammy igipetite umugore w'umuntu sizindi igipetite wambaye naibagiye bamamagaye ni mwana wake unajua franga zaidi niko nampania panesi yule unamutaka tamuwe kwa saa mutaka mutumwa ibiriko biraba kuri Aisha we ni double nibambanga nari nakuke ko bazuza bamuzana bafite amafaranga gahe si Sammy wewe ni 5 sana urukura duhu natanze miliyoni izo 3 uri kuvuga 500,000 bagomba batanga miliyoni 3 kwa saa abarozi bose mufa muri iki ariko abakene ariko ubwa mbere warahakanye ngo Aisha ngo wese wamukoreye we ndaguhinduka nigiki kwereka ko je Aisha risho namukozeko urazi umuntu uri kura oyi ariko uranyemera kumire na naba ubu rero uri kuramutera amanyamariro Sammy ndekura abana urumva reka kunchafuza urumva uko namuroga Aisha reka kushira akaza kigwaza araza nyambambira kumbe wenje ko namutea we ni uri kuramutera amanyamariro abana ko atari uri kuramuhinduka mvako dano murogasha ko namutama banderas tena naanza reggae turia bakunze INYISHU media wego murabona wamusuriya ibiki nawe uri kuvuga iki je ndiko ndababara birire show none we kwanzanye nganye nguje kumushwanira mutama bande au shaka kuvuga iki acha bakure show itoke binyuma ni biki sasa mzee lakini nawe mu kamera mzee ni mu kamera rega no musamyo umuka bakabimwereka ona mzee unasinzia nasema hivi na Sammy na Sammy mzari show noni wiki ari shofe njoo kusema nini nawe sasa angalia njoo kusema nini uva nani ndaguta kwa telefoni angalia sasa ushaanza kubana unasikia hayo ndakura abana noni wiki ndakura rero utakira kubiki ona mzee lakini acha hivyo mzee ona mzee uremera ko tuyago ona bakwachiriye ni mumbone ona mwachiriye mzee mwachiriye tekereza ndekura rero murakubwa budayimoni bwa ndekura shakara makafara kamarhiro shikira bor kana masira shina maroi kana mora shikafara markamir shikafara markamir ndekura unda muzo mutama sinogira ico mvuze andoge nawe ndagukubita ku telefone ndekura di lakini mzee mwachiriye ndekura mzee tuko mu kamera mwachiriye ona kamera bani kura ko umuntu we mzee reka tugende tuje ndakura ndakubwira ubutumwa nanje kubwira ndekura unatulia ndekura tulia sawa niashi sasa mwachiriye mzee ona wewe ona mafime shika mafime yako mzee unalia kabisa
uburozi umva ndakubwira umviriza ndakubwira ibyo naje kukubwira ibyo raba ibyambaye ko Aisha urabizi nusubire kunkora iki ni kiziriko ekura no iki si kiziriko ndakura mie mukipigana mie style ndakati nipigane na huyu atakuvuna no arakuvuna reka ndakubaza uje kundera kwijambo cyangwa uze kunda kwintura nje gutera kwijambo ndekura vuga rero ndedembe mvuge ibintu byanyu je bigiye kunyobera umva gana wewe je ndeza sasa mimi microphone yangu nje kurabira angari hapa ni tireni asi angari sasa ongea vuduku urazi ibyamubaye ko Aisha urabizi nini usubire none ivyo byamubaye ko Aisha we nawe warabigize mbe n'ikibazo we nawe nabaza kubira kangaye ndakwiyane nawe usanzwe uri mu muryango w'abarozi inde Chelsea ndi umurozi ndafite imana mwijuru kandi imana mfise nizoguhana none waruje kumubari ibintu byabaye ko Aisha urabizi urabibona we rero ni double nakinda aho ndayejeje uburozi bwanyu muzopfa uko Aisha namuhaye imisi wewe n'ubu nyene mvuze umunsi umwe wopfa no kore reka ndakubwire sha reka ndakubiza ukuri wewe Sammy Aisha muko toto 3 abantu 3 Aisha wewe ndashaka no kumugira ikigongo ariko kashebebe arashobora niwe yamuroze niwe wamuhinda umviriza basi je ndabahuze basi je sinaje ngamuterana amajambo canke ibiki n'ibiki urumva tuvugana ukuri Beni ndibaza uko urabibona tuvugana ukuri Beni uyu dada bali muleta miko kunishwa niya kunivuruga mnakaa kunivuruga nare vraiment nguna jewe ikintu shaka jewe umviriza muze je nayizi ajenga kama nataka ongea na mimi umviriza ikare pale tuongee nani uikana nani kunibija heshima express disaro umviriza muze je namuzanye ngani baza heshima gani we murozi umurozi kwa heshima ona muze yacu sipigi mwanamke ni zambi kupiga mwana abakobwa badafite ndero je nubu ndacari handi nyene je shaka ndabahuze je nayizi kaje kugira umuvure Sammy sinenzi nigiki ngo ceo wori giki nayizi uje gusaba ubufasha Sammy bamuvure no yamfatiye iki so yatangiye kumfata Yagufashe. no sinavuze buhoro buhoro yamfatiye iki laisse moi na Samarago kweri afise umugore akominduru cyane je nkwa minduru kubera Sammy ndamukunda umviriza sister umviriza sister wewe sister wako wa niko na franga ndo mutweje Jauranga tirana yandi umviriza kwanza ndakubarira wewe warikuza basi musaba akuvurire Sammy wawe ndamusaba cyewe none ubona w'umutama wo mwiha mimi na Sammy tunakutania wapi hapana mimi ona jamani ona watu angalia watu wote wananifuatiliaka watu wote wananifuatiliaka mimi basi mtu atanza kuniambia mimi niko mrozi mimi niko mganga nishawaambia hivi kama mimi niko doctor natibu macho natibu ni na Samira mgonjwa wake bailete mimi ndaitiba akiba nipatie franka kama sio nini kama sio franka na hii kamera nini ibiki muda gani urati byo wamushizemo cyo muvure kwanza Aisha vura Aisha kwanza jina kina pema usubutu ona naomba jina yake naitwa Marlene utanifani sawa sawa icyo ndakubwiye urazi cyabaye kuri Aisha ndagwaye imisiyo nkuko nayihaye Aisha uzombwira ariko namwe ivyo bintu muza muragira si byiza kuza ngaho imbere y'amakamera mukiparatura ukigira va mu matwi mu matwi wawe ndakura nawe urazi uri kuravuga ushaka tugwane nawe wowe kora akazi kakuraba kize ndakuri hangaye cyo nje n'amahero mbiye wowe urafise umushara wundi na Samaragoye kwe akire guhuma umugore wiwe n'umuntu avuga ibijambo byinshi sinzi niyo yangira yarereyo bakunzi banyishu media je aanye ibintu bya Sammy je ndakuyemo nakarenge mukunda kumbarira ngo je ngo ndambazanira amajambo nare nje ndahuye n'umuntu avuga cyane umugore wa Sammy ngo bararanye n'umugabo wiwe hakuza kwa Banderas gusaba ikigongo basi barabe ukuntu bamuvurira umugabo azashwana ngafisa amahera niwe muzoruca ugo rubanza